Man, enjoy lo. Apa tuh? Kok tandi rokok mun satya? Laep. Cuy kare kan rempuk kerokok kok. Kuntro ada kan teru. Minta aku naman. Libur dulu dor. Lako lambak lah. Marang bodoh kalau kan nuru anggo ya. Bana kan ala kue tampak dor. Maki atanya kalakuan kang, kok si kuna jaga toko. Bojaran arajaan mbak nah. Tak mendengar rokok lekak mal. Jelas hari mun cokop lekak. Bila si Sogi anggo mun marah dia terus. Dor. Ala ko mon tocun na soki mbak nah. Tekak tengkong tengana tolos kari tengkong nah. Lah terus beremah mal. Kan hidup itu harus punya mimpi. Jadi wajar kok menandi ngenangen terus Sugio. Lah ko rekening tero dor. Tapi rezeki tak bisa jo. Mbak nah, nangale ring mikol gunung soki. Pas mbak nah mikol lagi ya. Iya ring kelok soki. Mbak nah tolos kari sempat jo. Muncet ecap mbak nah pun kencoko. Mbak nah udik na pesimis mal. Tolos tadi obo naun marah jadi ya. Dor, wajib pemanusia ya ala ko dor. Masalah soki, beda kolakan bangsa bengal ka manusia na. Justru jadi ya mal. Si biasa nangguan di kolaken 1 kilo. Siapa tahu kalau ben ngobol ako, jadi 5 kilo. Repot aja jangan subuk na dor. Pikiran na jora sempat ngenangan lah. Gila coba bayar ah. San mesan, ngkuan di saran sakali ka na. Apa man? Lako-lakeng ibu si rajoan sakali. Andi kanca marabo na tanding kuwi panarian mal. Tak setia kawan nunggu na. Burung mau gue ya. Laku apa sih bang kesoki kan kok? Tahu nyobanya bisa gagal itu ya. Ini nggak boleh kayaknya. Oh lah bisa beri pandangan kok. Wah yang mature ya. Tak pun sarungban namun apa beri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mondria tepak setia ya. Waalaikumsalam. Sejuk. Anu gadin to ke. Ten kaula Busan kalau aku tahu nih. apa? Mek bisa ning ngajunan ke. Engkau bisa maca kesalahan orang jong. Bila mu awalnya naburit nasok blok tak ekor sakali jara-jara. Ada lain tujuan namun tak turun muala aku saya bisa masuki. Leres ke. Mek bisa ning sakaben ngajunan. Karena bodoh tulisan orang. Benar apa asal lelakon aja? Engki anu kasak ke. Jadi panglakona tampak. Engki lestariana panin kasak majeng mun beda cukup. Tuh. Cek jirak lama pan kalakon nawon. Mak bisa saya tak soki-soki. Sehingga tak pernah rokat sakali yang soring tuan aku. Rasa pun lestari pun ke. Kengkau lah mengajukan. Tak gelem soki-soki. Padahal sakabiana kalau kan pun era saya ke. Iya. Tapi ring 10 nabak-nabak ada ki. Lengkap ke. Coba engkau nih gue keris setanang dulu. Tuh, iya bener aku buat nara.
Sakapin na lalakon lakar ipola soko. Lain dari tananggang kuda bana. Kose pada na parot tadi. Bok na pernah nyibunga orang tua nang kui pekolan. Jeri ya si mataras kabut na tak soki-soki. Cantul le orang tua. Lo, eteng kue dulu bana. Bu. Ya, berat ya. Berat jana. Engkau jauh situ pesanannya. Mama buka kita buru ya. Buru makan. Tuh. Tuh. Apa udah gak beli nak? Siapanya bu? Gak beli dia. Kaci pun apa ke? Bu, na Arya tak ngeneng jo. Ala kau seberat-berat. Bentak neng nyimpang dari di sana bibi. Berarti boleh tak saya mana biar aku ke Jakarta ke? Jalan na bu, Narya, bode kancana bu na. Mungkin bu nami Andi kanca sesoki. Jadi kening talbe bu na. Mana bisa kali kau tinggal di mana pamit kau lagi? Iya jong. Bu, tak ada saya jajar. So, kenapa ke? Siap. Beneran sana jong. Aing kau. Siap. Arya bener cecer tak ada cecer jong. Saka beli nama Nissan Arya. Saya biru aja. Mereka cina kau juga beli rokok deh. Cepat bibir Siap. rokok. Latih nara cara kok belum sare jong. Tak mulai lah. Siapa ang buta yun? Kanca saya kening talpe, saya maksud ke moped. Joman pada hoi pun kau, tunggang mo situ. Oh, iyong ko madruki. Wala na besar-besar ki madruki na ko na kompang. Tapi bisa na bonya. Iyong ko madruki yung ko. Tunggu na orang soki. Kaya kula mana-mana wala ating lateng. Yo le sehat dor. Atau rawat nasi langsung tidur malam lah sebenarnya. Deki mesti le capok banyak ke tingkek. Bosang sih nyada tampo buat. Mat. Engkau si denjok gila teh mat. Nemu tabrakan mat. Arah marari ya mat. Temu jangan tuh yo. Jendar jangan tuh yo. Ngaltok situ ngoreng mat. Ngaltok situ ngoreng Arah bisa tuh nih. Boya rokok aku orang lah sudur. Cok saya akal pokal buat. Sambil buat nak perlu apa maklak kuda nyedur. Engkau minta tolong kawan mat. Sebab boleh kancang kok si bisa nolong. Minta geng buat na. Minta tolong apa buat nyedur? Engkau ala kuah kawan mat. Corak nggak bisa buat na kalau kau santai. Tapi besi banyak mat. Buat nak kan tak kurangi laku tuh. Maki pusang kangkok buat nak. Mat. Mula aku katun tak kalau dulu nak masuk untuk. Saya maksud engkau dah tak soki-soki mat. Terogi yang ngobuah Hyundai marabak na. Cara jadi ya dur. Iya mat. Bede. Beda lah su menggunakan masalah laku buat nak. Jadi ya cocok. Mulai bila marang gua apa? Boh, cak nabok aja dah.
Ala kuasa dia marah. Mayu marah mat. Oleh lekas terkajut ya. Iya mayu. Pasiap benar. Yuk, yuk. Saya nggak dur. Siapa nolong jara buat nama terus macam solawat dur. Iya mas. Jira mun korang buat abon deh ya dur. Mikir kurang amat. Jarang gua lama kating butengan. Action. Pas saya pun lestari deh. Kayak ngajunan mengajukan. Padahal kalapan cakap piananya. Kapian dengan lakuan ya, oke. Satu. Jadi ya, gula. Aduh,